ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯅꯔꯕꯣ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕ सुषमा लाया अविनाश लाया नीरज लाया लैमरम्बी लाया प्रिंस लाया अतैदी स्टेफेनिया दी रोशनी दी लंचेनबा लाबो हियाइलेन लाबो ला हौरजी कहीं तुम तौगनगिद्रब खंदे ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯠ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯦꯞꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NDAꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯝꯅꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ NDAꯗ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯩꯅꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯗ ꯍꯣꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯤ ꯄꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯃꯒ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯔꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯔꯣ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯣ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ रोशनी रोशनी ला मी सुरमनी हियालेन केनो यावरबो लंचिनबा यावरबो लंचिनबा येंगबो इने उसारबो मसिंग मैम पेंदा ओके हो येंगजी अखोई ममांगी वीडियोदा अखोइना तौरिजे कइनो हाइकांदा ममांगी नुमित्ता ममांगी वीडियोदा अखोइ नैनाग्रिजे A union B on the set अमा लैरे set अनि लैरे A गौबो set अमगा अस फोन तौसलाइन ताइज कमाइ तौसिले A union B set anigi union lobo matamda set anigi union lobo matamda set anigi union lobo matamda element kya yaugge haba set union du da yare ko sina is number of element in A union B the element kya yaugge haba si kam kari formula na pika kan ai mamangi video da si proof to gram ni ko si proof se exam da gi am hangan bane dum nang proof to hisim da kya lai A union B the element kya yaugge hai ta A the element kya yawi puthok biro ado plus adu da kana tinjalo ai kan da B the element kya yawi tinjinaro adu minus nang kana khaidok khini hai kan da A amasung B the common way element do masing do khaidok khini to minus the number of element in A intersection B yara ko si do gora koina adu samana na si set ani gi ne adu set ahung gi de kamai tor kani sine number of element in A union B union C set ahung gi de koi kamai tor na gi ba number of element in A plus number of element in B plus number of element in C
ado minus kana khai do kana kanda number of element in the intersection of a intersection b a ga b ga da kana common oi do khai do kani mathang da kana khai do kana kan number of element in b intersection c b ga c ga da element kya common oi ge do khai do khini aduga minus number of element in c intersection a c amasung a da element kya common oi ge do khai do khini aduga last da sinal oi to from la ja last kana tin jin ne kan da number of element in a intersection b intersection c a b c moi set ahumak da kana common element do kana no masing kya su ge do adu do khai tin jin ge ne na gi si formula pha dia de ko mathang gi exercise si gi formula is the base around do wat ni na si formula is pha gi ta di mathang exercise rai lai ya de ko adu na horoji 1.6 1.6 question number 1 ji question ge rai lai ko sira hangi bo question ge loi lai ya ko no gi exercise te obu question ge loi lai formula tak tak pa la ga rai no ho ja wa ta ni the luri di no gi NDA da hang bo question ne luri ja ando NDA hang bo question ju yam lu bo na te ko kana lu ga kan da G da hang bo question JEE da joint entrance exam da hang bo question ji anga bo phang na lu ra concept chama ga ma jan jana hang do ne ado kai no da di no gi NDA da hang bo question di no gi exercise question da gi kitang lu khalang bane yam lu bo na te ya ko ado G ga compare to di G na hena am ti lu ga ado yang ji question 1 jing ji ko question 1 hola ga SCD hot pa ngamina haiba gi idea do la khani ko question 1 phasni yang ji if x and y are two sets x ko y is set ani neba such that n of x diga ba x da yawa element masing abani x da yawa element masing ja ne tra tre ne ba x haiba element ja set element tra tre yawa n of y diga da ba 23 adi n of y de element ga yawa ba element kulum do yawa aduga n of x union y the element ga yawa ba 38 yawa ba adu the find n of x intersection y x intersection y the element ga yawa ba na si yong go kam line si question ja kam line hot ke jong se question 1 atra kam line hot ke do nong da piram do nang here ga n of x equals to 17 n of y equals to 23 n of x union y equals to 38 adu that ko using the formula nang kari formula sinaraka using say n of a adu na side di formula da a b ha gi ko sira di mi x y yaura mi na x amsung y no in silage ko x union y gi formula ji kana bi ha gi ba si formula ja si formula ji kana bi ya tar di n of x plus n of y minus n of a x intersection y si from x intersection y si from lazim bi na yabdo ado ita habo nang na se piram ngai habo n of x ki value di kya tarba aham da n of x union y ki value piram me 38 equals to n of x ki value di kya tarba 17 plus n of y ki value di kya tarba 23 minus n of x intersection y yung ado itari loi piram me si nang won the wali je kana khadang no singang je khatang ni wali je singang je puthok di la ga yunwa kana nang na you know everything nang loi khang ya ba nang won the wali je n of x intersection y je ne ba si puthok di la na tra ado 38 si di kya tara si 30 tara mani minus n of x intersection y nang si thangtok thangin tawraga minus n of x intersection y je somda thango mai ko lan bam leira kai dala le si 30 leira sina 38 leira anduga sina intersection mara question pyramid je union ni ko union 38 and 13 kainom la two sets n of x value 17 n of y value 23 oh 30 40 we don't wrong oh 40 we don't know kainom la le negative dark to re ba si 40 dark to ni ko ina so la
ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯇꯤꯟꯖꯅꯕ ꯄꯨꯏꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯤꯀꯦꯁꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯤꯀꯦꯁ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯤꯟꯖꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯏꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩ ꯃꯦꯠꯁ ꯇꯥꯛ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯣꯝ ꯊꯥꯡꯉꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ n of x intersection y ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ 40 minus 38 ꯊꯥꯡꯗꯣꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ n of x intersection y ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯤꯗꯤ 2 ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ 2 ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ x ꯒ y ꯒꯗ ꯀꯃꯟ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ x y ꯗ ꯀꯃꯟ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯕ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ 2 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯦ ꯍꯣꯠꯂꯒ 이라이 라이네 question number 2죠. 아이나 얌 이미지 얌 자원거리는 또 이제 question number 2는 이제나 x and the y are two sets. Set 아니니 such that x union y 자 element 게 야오게 union 데 element 게 야오게 18. 호기도 마이나 x 는 element 8 야오이 y 는 element 18 야오이 15 야오이. How many element does x intersection y have? 아이네. 아도 이제 마망이 question 데 쌈마네 예시디. 폰제 보도도 소리 같은 바이고 이제 폰젠다. Hello. ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯡ 8ꯇꯩ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯡ 6ꯇ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯕꯁꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯑꯣꯡ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ ꯍꯣ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯂꯒꯦ 야래거 sorry for the interruption question number 2지 ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯩꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗꯁꯨ n of x ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ n of y ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ n of x union y ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ n of x intersection y ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯩꯅꯤꯅ ꯁꯥꯊꯝꯃꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯡꯗꯖꯥꯠꯅꯣ नीरज येंगरे अविनाश येंगरे असी मी खर येंगद माले सिम लेरा अदो क्वेश्चन नंबर 3 तौजो लाइबने एक्सरसाइज क्वेश्चन इज द लोई लाइबने नाइदो क्वेश्चन नंबर 3 नाइजे इन ए ग्रुप ऑफ 400 people यारे को मी सामली के ग्रुप अमदा 250 can speak hindi मी सनी यांखै अमदी हिंदी ngang me and 200 can speak English. Mi saniyim na English ngangam me. And how many people can speak both Hindi and English? Hindi and English ani mangang bangamba mi kya lagi hai bane. Yar ko yengje. Hindi ngang bangamba. Yar ko question number 3 ni. Question number 3. Question number 3 yar ko. Koi no set solution ji. Let Hindi ngangba mi mayam gi setuna ice na lawge ice na set of people yareko who can speak Hindi yareko aduga English ka gimni ko is na set of people who can speak English ngangamba yareko adu idani mana haise n of 8 n of 8 haida di kaidu ba n the number of elements ne abdo adu siradi element do people were ne mi masing were ne adu n of 8 haida di hindi ngang mangamba mi kya lagi sine
za hindi ngang ngam ba mi kya lai gi mana hai gi do hindi ngang ngam ba mi 250 english ngang ba ngam ba mi na 200 ai gem ne adu itardi si ga da ba 250 adu n of e english ngang ba ngam ba mi di 200 sim lai ra adu ga ma su pirami mana hai in a group of 400 people have ni mi samli ge group ama hai bane adu itardi kana wini union we ra ne ba n of 8 union e yare ko ai di si group stick loi tholo ni ba union hai ta di ka ba union hai ta di 8 union e hai ta di ka ba hindi natraga english ani ji marakta amma tangang di yare yam drab da hindi natraga english ani mangang ngamba miju union da yaudni ko union da di loi yaudni union da yaugi jagana na yaugi ge union da yaugi je khoi gi se union da yaudi jagana na no silera union da yaudi je to som sai si ma han yaw ni som sai si di kari no sa sina hindi ya ro sina english ya ro ere ko som sai si ne doro ba sa sigi mabai ni gi marak si yaw hon da bi si marak si me yaw lo no ko ai color tuan sang ni je union hai je part hum na sem bane ba aham za karma part hindi ga tangang mangam ba mi ngai to sigi blue gi portion je ai na si blue sorry blue gi portion je si je ga dor ba hindi ga tangang mangam ba mi ngai ne se yare ko adu ko som gi green gi portion je na karam ba green gi portion je english ga tangang mangam ba yandare ko adu ko sigi red gi portion je na ga dor ba hindi amasung red se di intersection ne ab do hai di ani je hindi ju english ju plap tas ma pham ne ba red se intersection ne ba si je ado ice ka iga intersection ne ba si intersection gi da ba hindi ge english ka ni mangang mangam ba mi ngai du ne both hindi and english aduna si pull up sina kari go ba pull up sina union ne ba union ai ta di si part of hum jina sem ba ne ba ado union de yaw du ja karam mi no ai ka anda hindi khatang ngang mangam ba mi yaw go ni natragana english khatang ngang mangam ba mi yaw go ni natragana hindi amasung english ani mangang mangam ba mi yaw go ne kai no ai ka union da si pull up sina si blue black red blue green red pull up sina gyan dare ko sa aduni union ni definition de aduni union ga noina sometimes kaino ga khena ba thammi ko union ga se union a union b ga universal set ga kai khena ga sine si ani je khani ko sidi union hai bani a ga b ga union lok pani universal set sina achau ba set tu ne ani je am khenai go they are not equal mo je manate yare ko si khangjing ya do ba adu si gi maramda sira base obo question ma in dia da hangi ko adu problem solving session da hayeng nai na ji yare ko si je sira id set ani union lo baga universal set ka ja they are different kamai khenai no do hayeng tak si asi di ta gum je yare aduna aina hu ja hai do si ka da ila ki ga kan da n of 8 union e id ice union e hai tari ke dorba ice ka ige gi union hai bane ai di hindi sungang mangam ba english sungang mangam ba na hindi khatang ngang mangam ba na traga english khatang ngang mangam ba na traga na ke dorba ani mangang mangam ba mi masing do kya no hai bane adu mana in a group of 400 people hai riba adu si ja koi 400 ne kan pham dar ne yare ko adu question hang gi do kai no question hang gi do yong ko question hang gi do how question me 3 jo how many people can speak both hindi and english hindi amasung english ani mangang mangam mi kya le kya bane adu itar question bu thuai ji kai no si red portion ji ne hai bet di intersection bu thuai bane yare ko to find na khoi bu thuk tu ji kai no n of 8 intersection e bu thuai bane si amusu ira lai da khoi mamang formula to pa ni using nang kari formula n of 8 union kari e si formula ji kana ga manai ba n of 8 plus n of e minus n of 8 intersection e yare ko sira absolo ira lai re to di 8 union e di kya tar ba 400 equals to n of 8 di kya tar ba 250 plus n of e di kya tar ba 200 minus n of 8 intersection e have yare ko asirai di chamani mamang question do nang sira phot khiya re ira lai question ne ai si se full mo hot ki jora full hot ho dis adu itade ai je samani ka you know ai kan da sibu sumangang sa class 3 da takwa du maina sum thangdok thangji do le di loire ne adu ita si 50 dar
Hindi amasung English ngang mo satra mi masing ja kya yaw kya ka Hindi amasung English ani ngang mo mi masing ja yang kay yaw me yar ko question number 4 question 4 sab mana re ai question number 4 hol oi ko kay question number 4 ai je set ani le re to if S and T are two sets such that S has 12 elements sorry 21 elements S 21 element yaw me yar ko adu tar n of S is equals to 21 adagi T da kaya yamba and T has 32 elements n of T is kaya ba 32 elements aduga S intersection T has 11 elements yar ko n of S intersection T is 11 adu tar how many elements does S union T have haibane yar ba adu samane na onda loi pirame aduga sigi union gi value bu thuai bane to n of S pirame n of T pirame n of S intersection T pirame hoje masana aduga n of S union T bu thuai ila na tra si question bu fort kedra ne ba ho loi da question number 5 question 5 na ajina oh question number 5 question 5 so sama mala if X and Y are two sets X and Y is set anini such that X has 40 elements X element ni fu yawi a high basically n of X ke dor ba 40 tai adugo X union T jin ga lai ba 60 elements lai adu itar the n of X union Y is equals to 60 adu intersection gi value ju pirame adugo how many elements does Y have Y the element ke yawi am ne si jo ji sab mani yi ai ko moina smaina si question je 한잔 항목 삼만 이거 어저께 돌아봐 나오는 피라미 이제 n of x 피라미 n of x 게 피라미 40 피라미 아두가 n of x union y 게 피라미 60 피라미 아두 n of x intersection y 게 피라미 10 피라미 아두 이다디 n of y 부터 y 버니 시디라이라이로 능 프롬라도 돌 부터니 시디 야 이거 혹시 프롬 나도 돌리 반지로 부토기 하면 15 하이로이다 배워라 한다 하이나로네 하이로이다 배워다 리포트니 혹시 question number 6도 다이비로 하이로이다 바 그나야 아이 호트니고 맞다 망한냐 하이로이다 배워야 아이디 프롬 나도 반지로 프롬 나도 반지 벨루 로이 피라면 프롬 나 반지 도 거든네 하이니안 트라 점점이 아도 하이쇼이타나 하이니 하진 못 하진 거고 그 이노 하이가 한다 아도 많이 좀 좀 받대 아도 아이 샤먹대 ям 하진아리 karma matam da nai kan da khoi class 11 12 ta BSc kar pa dei graduation kar pa dei thopna khara lai re ko za ga mari yena bo za khana ba yam taw rai ko adubu 11 12 da di ozana haibe ilini adagi kiri ne na yam haijena rai khangdra ju khangde ai da khange haijena ba yana ko adu yam haire adu mai haijena ro yum da pare as sai khang da mayam khange haijena gre na adu noi di haijena ganu question number 5 question 5 ne question je ma thong mon khang na dra question number 6 question number 6 amu yeng ji in a group of 70 people me humdragi group amda sinoi hotuni ko 37 like coffee me kuntra tharem de coffee pam mi ne 52 like tea me kuntra to me yang khani thuem de dor ba sa pa mi aduga each person like at least one of the two drinks ha ajugi drink ani kai kai sa ma sung coffee de ko yam drabda samsung coffee da amadi sana dra coffee hai tare ani mak pam bu yaw ni ko yam drabda samsung coffee da amadi ko mi khudi mang da pam ya to is people like at least one of the two drinks how many people like both coffee and tea coffee ma sung tea ja ani mak pam ba mi masing kya la ya bane sidi lai lam tu mali no ento holo yeng ji
ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯜꯂ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯆꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯣꯠ ꯉꯝꯒꯦ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯔꯒ ꯂꯥꯟꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯣꯠꯄꯅ ꯐꯩꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯏꯂꯦꯟ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯁꯦ ꯃꯥ ꯍꯧꯔꯛꯇꯦ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 2 3ꯒꯅꯤ ꯀꯩ ꯃꯥ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯣ let let the set of people liking coffee and the Yongkhuijong TV CNT Yongkhuijong ko n of C equals to 37 n of T equals to 52 n of C union T equals to 70 to find n of C intersection T okay adu itadi n of C is from listener okay good 11 mathangna nearest Rosni tharakhre kaino answer man disibo 19 kaino amana 19 amana 11 tare jibu kamai toino susma gi kya tai 19 yawai na hydra hi island gi dum la ne na hydra la lo mi jong to mi te loi 19 tanaraga magi 11 tare ji 19 to loi 19 tanara nirasu ado mai ni 11 tare ji jong to siang yam thu ne ba anduga dum la ni mamai thakpani na hi island hai ba ngang je lemere megi ngasi ha lemere megi am nan holi lemere mi lanbam leira ha from la lemere from la chumi ado lemere mi nang gi je ko n of C intersection T je som thang to khre to sin som thang gre n of C union T je som do busala minus la ado nang som da le hori je n of C intersection T ne tu som da tu right le je n of C intersection T ni
nang C union T na thame nang kainom soina gara to C intersection T thamaga sirana union thamai ji kamai no si union ni jinang intersection loi on thok tu ni to yarba union ngai je ke dorba intersection loi on thok tu ni yan dare ko asi on tho Avinash ki chuma Sangeeta ki chuma Stevenia ki yara Prince ki Prince ki yara yo hiale nang lan gi to khangabo hiale nang gi lali to khangbro mina loi 19 phanga na 11 phangi je kamai toino mina answer loi 19 dare jo nang 11 phangi kamai toino se dia hiale comment pro nang kamai toino se bon nang khoi namai thakba ngang ni ko na mina loi ke no phangaga nana kamai 11 phangai no ba noi mung da mi kya lei hai kan da noi mung mi mari khathang le badu da mi tara lei hai di kamai tok duno ne aduni angka da di masing choi ba de yare adu yare adu sem to question number 7 jai no holani adu ga 8 chen noi hotuni ko question number 7 is in a group of 65 people me 65 labor group amda 40 like cricket mini form na cricket ba mi 10 like cricket both cricket and tennis mi tara amna cricket su tennis su pa mi the how many like tennis only not cricket na taba tennis khatang pa amba chhatra masing kya lai ge sine yare ko adune adu yengji adu third day ai som nakanda holakya adu tar in a group of 65 people question number 7 ne ko question number 7 so question number 7 kaino to grizina okay question number 7 ni question number 7 si jo mo songwan green to is okay yeah question number 7 is in a group of 65 people me 65 labor group am daiba yare ko aduda 65 se kari wini no comment da haujen da pirong ne 65 is kari no si kari gumba ina seasona set of people who like cricket yare ko aduga tijna ga dorba set of people who like tennis yare ko adu itardi auji comment winner is on no yatai di comment winner te ko aina hangri do kaino in a group of 65 people hai tardi aina auji ai du je moina auji ai is ni ko prince ka niras kana adaga susma ga na hai je kaino ai kanda n of c union t gi value ja 65 होएगा ना यार कोई स्टेबिनी आज भाई अदो कमाई नंग खंगी नो n of c union t is 65 ताने से कमाई खंगी नो कना हाई हमें कमाई ना हाई नो बना करी गिनो बस हाई हमारा अदो इन समाने क्वेश्चन जांगा दी करी गिनो n of in a group of
in a group of 65 people har kanda C union T gi value ja 65 way niras na group hai ko ne group hai re na union hete ininga leite ko yare ko group hai na adagi kano hete iba yade ado aina hoji hangdu question je n of universal set ki value di 65 ta bra haidi sini jimarang da karam boy do no haidi aina hangi je atem ta te universal set ka set ani gi union gi khenai ba je kai no ba set ani gi union lo bai khena baga sorry set ani gi union hai baga universal set ka kai khena ge ba yar bai na ningi ja ajuda noi ne heta just do yap si hauji quite common mistake ni go satra khudi mangna sema mistake ni toba mistake ni kari mistake nai kanda in a group of 65 people like that noi ta lo chen du ja n of C union T equals to 65 rotation ne ba asi yam la le noi asi la le kai khang ka ne kanda noi gi council na lo ba natraga CBSE ni lo ba exam noi gi si gi exam yam jida di ko asi sumok pa yai ba yare ko kai noi kanda sugumba nga to question nga adu ne ba adu noi NDA tharak pa any company exam tharak kanda di nangna asigi concept da ta also in a group of natraga in a group of 65 people natraga in a committee of 100 people ga har ka nangna union ni value ne na adu gi 100 ta lo thamjan ba na dum la ne ba aduna tai je kai no nang union ga universal se kai khena ba khang de ba hauji hairo ne noi marak kana khang ba yawe in a group of 65 people ha me question ba 7 da aduga 65 hai je ai na uje hang du question ja n of C union T gi value wai dura natraga na 65 hai ja n of universal set ki value wai dura sigana hai ngam sigi maram si khang ngam ba satra do kara in detail param ni ko no ya mana se tam je class 11 loira ba 12 ka ba 12 loira ba satra bu yauri ni adu noi si khangam dri jiyo adagi angang gaino class 11 handak ta class 11 ka ba ngang ju yaw je lei prince na je ujik universal na pull up ai bane universal na pull up yara ko aduga union ai na particular area gi total value ne sume ko ado aina haning ba yatadi ko aduda nang hai definition sume ba aduda hu aina hangning question di in a group of 65 people me 65 people gi group ama hai ba universal set wo rak pa yai ba yar ko universal set hai re na eta man khwai chaw ni ha ba lete universal set ai na kai hai ba ina ta khi matam da universal set ti unique way de ba yar ko universal set mi gi apa mane no set ama aina smai pyramid e ko bo set ama 1 2 3 over set ama magi universal set se kanano hai matam da nang universal set magi universal set se prince nang na my universal set set of natural number hai ba ai ba kai noi ka na set of natural number da e the your element ko tum se lo yaw re ba ko universal set ado prince aina ko universal set to bam pi ba ai ba sigi universal set ti nang na natural number hai ba ni aina set of real number has you aina pbi kananom na oh universal set to ra magi set of complex number see the backbone hapa set of complex number ne pbi ai aduna universal set a unique way deba mi ga pa mane khenai ba so universal set is not unique aduna see in a group of 65 people like and that is a universal set ki value way gadra set ani gi union gi value way gadra sine ba hujang question je si india da sira universal set ka unial ga ani gi khena bajida base tawraga satra yamana khena baj khangde ba sir base taw question hangya nang sigi universal set ka set ani gi union ga khena baj khangdana ko question mai ama nang gi exercise te yaw baj hot pangam gi ne ba ka yunwa ga exercise yaw bo question is dai na ba lai ba thirai lai ba question nga to ne ba ado kaino da nang nda da di adu gi idea adu ne nda question hot ngam moy nda gi set gi question ai no ho je am law khalak ba sir base taw hot ngam moy yar ko ado cdi no the pakhong salani kaino comment jan yeng ko universe okay susmana aije a union b habadi ani dugi apunba amaduna pull up aduni si nang na haidu mangne kaino na haije prince na haije samana prince ga nang definition share ani ge ado
ado aina hangni aina hainingi wafam je khangabo sigi question jida in a group of 65 people haibajida 65 haise C union T gi value oidura natragana universal set ki value oidura universal set aina hujai gibdo mi khuding universal set ti different labor yare si jaina pakhong oina salani noina san thi zero yo aina sa thi zero ai jai answer pi roi dam nate ko hayeng answer pi duni yare ko hayeng answer pi duni karamba question ki karamba wahang gi answer universal set ka set ani gi union gi khenab je kari no ja ai hayeng noida pakhong gi phong duni adu ngasi di phong oi kari noi ka ai noida san sam pi ga ne ba ai di satra gi creativity hat po ja na te ba yare ko satra de da ari bang je loi tak tho creativity hat ba yare ko creativity hai ta di ga no nang gi na sa gi idea am putok ne ai na ji question am hang ga nang da interesting ai na ji ha gi nang da interest am phau do ne si union ga universal set ga kai khenai yare ko adu nang da thongna ma ha bi ai gi do thongna ha bi ne motivate do bi ne ba yare ko adu gi motivation do na nang da hena motivate influence om da nang ga do na ka nang thiru ne ba sigi ai gi live class ek loi ba nang thiru ne ba du ga universal set ga set ani gi union khenab ji kai no nang phada thiru khangang ne ba adu nang khang gan da o si ani khenab ji ai ngai khangam da ne ado nga si khange khang ba du ai sana thijara ga komna thijara khangye do adu ek khang gan da ko nang da phau du ba harau bu do nang bura mathematician a phau na magi thesis anai ba suklai leiram de ba formula ama puthok pada mayamna appreciate we ba pitribisin thungna phau do adu nungai ba rau do mai phau du ne nang phau du je yare ko adu nang sina motivate am tari nang thiu adu ga thiba phangdadi ke chukai da hayeng ta kan na dra hayeng ta kan ai hayeng di problem solving session ni hayeng problem mayama ai solve to ne du ta ke do nga sigi di ai pa khong ni phong ge adu ga maram di pi ra roge sigi value ja universal set ki value nate union ki value ne yare ko in a group of 65 people has the 65 by ja C union T ki value ne ado noi maram di karam pi bangam de ko ngasi noi thiro aduga end of cricket pa ma masing end of C yare ko cricket pa ma masing ja dar ba 40 ni fu pa mi aduga end of both cricket and the tennis cricket amsung tennis pa ba angang ja to intersection both cricket and tennis ai ni intersection angang ji ne ba cricket amsung tennis pa ba angang je moi tara ne ba yare ko adui tari nangi formula do sinaraga using nangi formula do sinaraga kari formula sinaraga n of C union T formula sa kana ka manaj ba n of C plus n of T minus n of C intersection T si formula sinaraga nang value ngai do hapsalo n of C union T ki value di kya tare n of C union T ki value di 65 n of C ki value di kya tare 40 plus n of T ki value khangdri aduga minus n of C intersection T ki value di 10 adui tar di sidi ai angang sa dang thang dok han do ga tor ko sidi ta lo do ga sigi 40 minus 10 di 30 dare 30 do som thang gi tar di 65 minus 30 di kya tar ba 35 dare adui tar di tennis phangba tennis pamba tennis sanaba pamba satra masing kya tar ba tennis sanaba pamba satra masing ja ai di english bana nam sogen bani ko tennis ta I hapa me tennis pam sanaba pamba satra masing kya ba satra kunchang apa ma me adun question ani ni question 7 dang is how many like tennis only and not the cricket haiba ma mathangi question how many like tennis tennis kya sanaba kya pam gi mi kya pam gi ba ado hoji phangar mi kunchanga adun koi second answer di second question di answer fi re hoji mu yeng ju ni ka ba first question ji yeng ji mana is how many noi marak ta kana na hai ngam gi ko how many like tennis only not cricket tennis khatang pam ba cricket pam da ba yare ko only tennis ma is how many like tennis only but not cricket cricket pam jata ba tennis khatang pam ba satra kaya lai ge sina athui da khoi na puthok thui ji kai no A union B ra sorry C union T ra C intersection T ra
야래고 n of c라 n of d라 야래고 그리노 거기 부탁도이제 안 보고 싶은데 테니스 같은 밤바 크리켓 밤다 사트라 아도 이타데 코이나 매ಥ메티컬 코이나 세 부탁도이제 그이노 n of d라 number of t 아니 number of tennis 밤바 사트라 아 상기다나 이래 숨매 그러네봐 t minus c 부탁도네봐 상기다나 이제 t minus c अखोई t minus c कई डिफरेंस सेट अमा सेट की डिफरेंस कमाइन पीगे t minus c जे खोई कमाइन पीगे t minus c है तारी क्या बा t minus c है तारी t द दियाओबा अखोई ना निंगजंग को आई कनो दा ममांग की वीडियो सिंग ताखरमनी t minus c है बेट दिगे बा t द दियाओबा c द दियाओ द एलिमेंट ngay है बा यार को t द दियाओबा c द दियाओ द एलिमेंट ngay अदुई समान ड्रॉ अदुई तार मान हाइनिंग समान ड्रॉ हाउ मेनी लाइक टेनिस खतंग पांगबा एंड नॉट क्रिकेट पाम दबा अदुई तारी टी ददि यावबा सी ददि यावदबा समान ड्रॉ अदुना सिगुम क्वेश्चन हंग कान दबा टेनिस खतंग पांबा क्रिकेट दि पाम दबा सात्रा हाइ तारदी टी माइनस सी टेनिस पाम टी माइनस सी यावदु जे टेनिस दि पांबा क्रिकेट दि पाम दब अदु नंग पुथोक दि एन ऑफ टी माइनस सी अदु एन ऑफ टी माइनस सी दि कमाइ तो पुथोकनी सिने हाउजंग दि वांगजना n of t minus c पुथोकबदी इराय लाय नंगोंद सेट सिरा a गबो सेटुना से लायरे अदुगा नंगी सॉरी t गबो सेटुना से लायरे अदु सी नंगी c गबो सेटुना सिजने यारे को सिना c गबो सेटुनी सिना t गबो सेटुने अदु t minus c जे करमनो t minus c या अंगांग जे करामतन देब सिला यांगांग जने से सिंगांग जने t minus c जे t दगी c लौथोगो t वइना पुलप सिगी ब्लैक पुलप पोर्शन जे पुलप लेम दुनेबा अदगी c लौथोखरो आइबनेबा c लौथोगी बाइ तादि सिगी पार्ट से लौथोखरो आइबने अदुइ तार सिगी ग्रीन की पोर्शन जे खतंगने यारे को अदुइ तारदी नंग बुथोकदि सिगी ग्रीन की पोर्शन जे खतंगनेबा t minus c आइ तारे अदु सिगी ग्रीन पोर्शन बुथोक याले नंग कमाइ तो बुथोकने सिगी ग्रीन पोर्शन जे कनामतन t दगी n of t दगी t दगी कना खाइदोखिबनेबा सिगी पार्ट से खाइदो किमने तो सी पार्ट से टी देगी सी पार्ट से खाइदो किने सी पार्ट से करिनो n of intersection ने t intersection c न ट्रो सी पार्ट से intersection नि अदुइ तारी नंगना n of t देगी t पुलप तगी नंगना सिगी n of t intersection c जे खाइदो खिदारदी नंगना साइ पामिबा n of t minus c दो फंगने बा सि ग्यान ताब्रेन तेम को यंत इगे को n of t minus c जे कय सब माना क्या कांदा n of t minus n of t intersection c आई n of t पुल अपस्टगी t intersection c गाइदो गनंगी n of t minus c फंगे सिग यान ताब्रा यान तारमगनी दे खलुको अदु n of t की वैल्यू नि नंग फंग्रम साइ 35 minus n of t intersection c वैल्यू जु नंग फंगरे क्या t intersection c की वैल्यू दे क्या फंग्रम साइ क्वेश्चन द पिरम में 10 ना अदु इति क्या तारबसा 25 अदुना टेनिस खतंग पांबा क्रिकेट दी पामजदबा सात्र मसिंग जे क्यानेबा सात्र को मंगा लइबा ngasi nongmagi lawsing gi wafam ado question by 8 se holo question by 8 hot ngam tardi kedorba aina khandui je o gyan tare ne satra myam je handi tai myam je gyan tare ne lawdu ne question by 6 question by 8 hot ngam tardi holo yengs ado whatsapp group da thakala
Yang sẽ thắng. Hello. Stevenia luôn cái Let F denotes the set of people in the community who can speak French. Okay, S be the set of people in the community who can speak Spanish. N of F pyramid 50. N of S pyramid 20. N of S intersection F pyramid 10. अदुगा N of S union F की value is N of S plus N of F minus N of S intersection F. को सी पालगा Stevenia nang जो नमित सिंद्रा नंग सीरीज S union F ने अदुग S union F से नंग कमाइना S intersection F ने इगिरनो अदुनी union की intersection के तुम ओनर है अनु इकांदा union इगे तुम निसे सी union इगे तुम निको सी union इगे तुम नितो आंसर तुम दुनी नंग union इगे तुम द intersection इजा इसला okay अदुना सी तो semtong areको sida intersection iringai je si ohum sida to S union F igadumni S union F areको prince ki hola me phainam hola me kana kana no sangita hola me helen nenge Helen nang juan sar kya tai no se bang 30 60 da ba और Stevenia क्या था ये 60 okay यार so मैं 생기다기 좀에 이랄라이 보니라 니러스키 좀에 프린스키 좀에 수스마기 수스마는 이제 기타 초이범 내려요 nang sira implies na pa ni aduita sira implies na pa jela le equals to ay dum se equals to ayo sira implies na me to si je equals to ay dum ne are ko aduga si lemariam bege lemariam be yam sum no hola yar abinaski Binas nang to number of nang keno malam number of people who speak at least one of these two languages is 60 na wala me ergo phajana ba is 60 na adagi rosni gi rosni la le jong rosni mun yong la le jong nonda yong na sai ke no na lan ba dumai na susma na kana no ma lan ba dumai la le nang cho ai Stevenia na lan ba do si union ni nei bi ma end of kaino ga sama na ri bo Stevenia ga sama na ri ju ga mai tu na ba ni end of S union F5 ni adu kaino nang se N of S intersection F na ire na sira union ki intersection union jibo so intersection ka mai on no sibo yar ko si union ni gadum ni si union ni gadum ni gyan tar bo sibo
Right. Yanda ko I think question na hangi do kaino question hangi je how many speak at least one of the two language have. Yare ko Stephen sam tore. To union ide yare. How many speak at least one of the two language have luon ani do da I French ka Spanish ka do da ani da yam drab da to at least I why ja khoyang ka di at least kya than khang ga ni at least yam important way one of the important word di at least haiba at most haiba khoyang ka di si yam important way ko mi te na di sam na khalam ga ni ko at least haiba why ja khoyang ka di meaningful way yung ang ka di loi na ba important way any two word ki difference akoy yam munna thiket ka dumne hawjai yibdo union ga universal set ka gi khenai gi ga yare ko akoy di loi adu ne ba adu gi adu haye adu ai di satra yam na khalle ba union ga universal set ka je iman da mani angkam de ta idea ja mani sa mana pa lo holak pa yai ga na adu aruba exam da di nda gum da de thang je lei ba jee ga gum da de thang hang je lei ba yare ko aduna adugi difference mayam do nang khangadum ne adu siraju yo sira at least have athadi yam drab da ne at least one have athadi yam drab da ma have ne yam drab da ma have athadi kai haba amma di sokso da bilaw ro adu nang ani we be ahum we be mari we be ai sine yam drab da di nang amma lawgadum ne at least have athadi at most have athadi at most one have athadi ga do ba yam of da ma yare ko yam of the ma logo ne aidi na amadi makhata gi mai lobo yai yare ko ado amadi hen ba ya ro ha bane at most I better yam of the ma yare ko ado man say how many speak at least one yam of the amma of the two language lon ani du marakta yam of the kador ba lon ama ngang ba ngamba mi je kana ro sine mi masing gya no sine yam of the ma sorry yam drab da ma ba ado itari yam drab da ma ai tar di kari hai no French khatang ngang ba mi masing natraga na Spanish khatang ngang ba mi masing natraga na ani ma ngang ba mi ju yai ba kai no ka mana yam drab da lon ma ai ba ni na lon ani ma ngang chen ba ju yari ba sira tha doi je ado itari kari hai no sin ai ja union pu duai ba ne union je pora hum na sa gi hai ba do somgi sai chima mayai jima mayai jina ani ma ngang ba side tu na amam ta ngang ba aduna ai jinga si thabam dilai ra aduna salo ji hayeng pung tare makhai buk ti tak pani ko ado ngasi ti ai hospital da ticket ko da ya dre na bu sak pagi akhoi yum lom da gi rosni sham to ra mala kai no Stevenia rosni ado mane ji kamai ta yong khang je da aduna hayeng da gi ga dor ba akhoi question hayeng di problem solving session ai problem nga solve to duni akhoi kaino da hangi ba NDA da hangi ba adu ga iban JE da hangi ba question yahon ba yabring ji kai na ga JE da di hang ba question ja ai ga no mai ge ba ina ngasi bok to JE gi question am do hot ja ta gi na te ba JE da di set khatang de hang ba question yaw de ka hin lai te ba set ka moi jan jan du set ka combination adu permutation gi yan jala ka ne ba moi de adi question je pura kano aroi bi da lu hala hang ya ba yare ko aduna ni adi sida class 11 ka ba ngang mayam ju yawri dana class 11 ka ba ngang ju yawri na moi di set khatang gi idea ne moi da how's get motion combination factorial ama ma yawba adigi probability yawo question mayam do hosalo di mako ngawrani aduna koina tawdi jiga dorba ayambana set khatang da base of motion prince na haije kaino ngasi how to question karam bano sir prince nang gi wang jai gyan tal da kai haino nang jaw ta hairo
homework sum ai kaw as homework se loi lai re ne do homework kar ma pi do hang re ne homework se the thing ko question am to pi ga homework se slow ro ai i ra ga ai like the dia kano nga ta yaw re ba duna si homework se ai na hi do amaga share to duni ko si hot pangam tar di ko si hot pangam bangang do union ga universal set ke khenab je khangi na ai lawra ni ko si hot pangam bangang do adagi ai gi homework de ga ma ga ai di mayam ga mana roi do online class to tar jo ai gi class de di aina homework to roi je to do swa ya roi ba nang haitra ju to go dum ne ba haitra ju nang yang am mi thak ta di nang holam go dum ne ba sara ai si bu hon ngam me du di sing ai hon ngam me ai sigi approach de ai lan bra sum bra di khang de ai gi sigi lambi da ai aina kok te tholok ba si lambi de chalu re haina ga nang gi walk to di thagalak dum ne ba yar ko adu na ta bi ai haitre ai khang dre na tumin lesan ba di ya roi ba nang angam ngai nang yang am sakti nang yang am limit pu holam godum ni ko nang am try trong godum ni do hom wa khang dre ga na tok pa ya de ko ai di nang do la le na ngang godum su leite ade hom wa ki kai no je idea je na hi do nang gi partner ga nang ga knowledge share tok na du ni yeng na du ni ya ko ado noi me am ji yeng je ba ama na ma hot pa jam da mana roi be yong ko ado mana di sinare ai ne student hai the people hai dom si hol si hot pangam ba sa tra do ina hi do universal set ka union ga khena ba khangam ni si hot pangam ba sa tra do do group ta thaglo do aina hi do kaino di akoi gi homework sida ina pdf homework sida dor ba numit ta ri mamang bu thaglo godum ni are ko before 5 p.m. 5 p.m. gi mamang thagat godum ni do noi masen check to bu lo sin godum ni before 5 ama check tong ba aina hai re ko ai check tong ba do kana ne ha ba kaino ga hialen ga संगीता का नीरज का काउरे
Lanchen Rosni ga, Stevenia ga, Prince ka, mai khar lai karam ni ko ado si loi choi be ade before 5 pung manga gi mamang da loi si discussion ama ma loi loi ke dum ni homework to khot pa yar ko ai di ai nai do ai hai bin da ba sa tu de di noi paisa thi thi ro ai di ta ki out to ni ko sim de ko ai di ai na som wa na thawai yaw ngai kan na hon na ga smai na som phasan tai je noi na thausa da di noi paisa do ka su darka lai te ba ai paisa nung sa gi wa na ta na important way no thawai yaw ne thawai yaw ba udra di di tal le tong ning diab da sena yare ko no thawai yaw du ne dar ka leis yare ko okay see you in the next video.